Yo, other for me didn't go John Cansalewan. Send a gun for me in a winning one. Me church bibia high Wizzy Empire TV. Ye be the my Ghana, send a bear, said one a wow of whom one of winning one accepts about you done a song. Ubu Wizzy Empire TV. Na ko he video so go na wani ati magic no fa photos wo mu enti subscribe Wizzy Empire TV esa subscribe ko John Cancer TV ni nyina ide magana fo sanse se na be ya be bibia am e be kire mo ni age wo ho abesere bibi kire so asabi se na be ya hye wo so na mfo na ma na famro adofo ene day eye mawoda 15th April 1986 be my mind 87 matter ba continue 87 ene mawoda be ehia abra sebi on my munyine ehuna mane eti nye sambre mu ana mbe sebi birthday ana mbe dimani asresere sebi nye se bia me nya bi ntino woni giem se babu se na osu dwodwemu na sana medwene ma ko se bu wasem ba na bu wo kire na suma no na so de bobia de esu no enti na ya ma wodai me sere nyakopan ho den nyakopan bambo nyakopan ya de sa se ento wesa fana nyina so baby bia ya de ya ba ediewu ekukum nipa ese nipa brabo ama nipa mpia bonten ama nipa adwuma sei nipa ntimi nkomba ama komode nkrofo ene ma woda mi gira ma wodam receive her birthday no it everyone ko we are one ye family baako nyakopon show bia na wonto obi ankwana mo obi anwode ne bambo kase na de mesi yankopon no se awade yankopon hwe ene ma woda iso na mesense empo senfunso bi na ma munya ya onyankopon fa ne bone emfa bone enche na wonyi fi yade abawi ase a ase bibia intima mofra enko school enko agufie omuntimi suade awofo gufie enye skeni die enye bi ntwomla be adwumani tifie ana adwuma sei meti fotifie awdo pilatifie company bi atoto asole akoso down baby etrabo nyamedi mpo akoso nyina yesere wade ne se bani yakopon amfa mamu nyina bɔ ne nkyɛyi iwiase nyina amfa bɔ ne nkyɛyi na wonyi fi o woni amane wiemu na mamu nyina fom to mapa emfra na mji se ewrade ade be na so woye woni ansafo hene tumi nyina ewura ade nyina ewura animanya nwura ewura sika nyina ewura adwuma nyina ewura wade na ama nkwa na ama hoden wona okum na na agye nkwa the January Mawuda so 15th April 1987 say wade nyakopo amfa omamu nya bɔ ne nkyɛ na wonye sempa nipa bi so na atenase ana wo so tweti bibi na wo sei ewiase nyina ewrade yen nyina nyini papa no fa edi awrade wo ma wo wade gina wo ma so na fa inye bɔ ne nkyɛ na tie nyina na ya diwe asentimi ntu this month enkosi next month middle no na rekopon wahye ho animonyam wade obonefo na obonsam timi nka wasam enhye dem da obonefo fi se wanya ye ana wanya wrade nyankopon ese atoto aso de dem ba bia o makohia bu odin atuntum ho kamfo no obonsam be cho se watu aso de dem ye nka wasam nche nipadom ye nka wasam amani pa fantufo ye nka wasam amani pa fansachana eso wrade obonsam boa tumi bi no eso se wrade nyankopon tumi da no obi atintimi nka wrade yasam enhye da nyankopon hwade han ofane mo nto ntem sene ne wiase nyina bodin wrade giye eso nka na ntesa yade mai ni ma wrade din dodo na bobo nsam din obo ne konfo din wo twanto kan ne mansam fata but this issue by the obi osu frewade this is the time I feel osu frewade ewade me giri say nye adubi ya ewade watwe so yesi wade say eye ewade giye na me say wo giye free ma me say ewiase nyinala more than 80%
ebe po di abamu re mfi odin da enne ma woda enne ne yewu me onyankopon hyam adofo nyina woni di meti fide wa wo hwe movie wo ko YouTube wo di meti tie menyu do twenyu wo do me do tam nyina onyankopon hyiram nyina na wona asem se munye yade bi so no munye nwuyi a omoti asen onyankopon bambo kase nto mo so on fire sem fiso anu mo mo ko bia ni wo so munye ni nwuyi nko omoti ase de Awurade nkopon wonye obia asede kase nkoma Ghana mampanyini ana kufa ne mpanimfo doctors nurses medias obia yade ba ya otu wasise oba fight agi omamu na firi ohana manimu no Onyankopon hyiram nyina Ghana Onyankopon hyiram mesa do for say ye nyina fa obuo ene peyo ntie ye mampanyin ne mpanimfo asem se ye nhye do ma chese woro nsa senators nsa maintabas amena no yon kontem mamun kamoso social distance manemata muntem membe trafako mesre wo nkwa awade nyina wodi ska benya ho wodi ade akoto abenya ho wodi waduma akobia benya ho na okobie na yare bi chire na wuwa na mfa so be na benya chere beche na nka hoda yade ba once na ekodia kakra apampu to frimu abesenema na nkachi wonyamene yarsafo hene wonyamene nkrundie hene obechi o man Ghana iwesi nyina amia saba sebi seneti na miti se yakopo bom we nyina kobia enema beyeyi o man bia bisis bia ebetumpum ebekoso adwuma bebuso sika bebuso obenya adwuma ye afimba saso na Awurade yakopon hyiram nyina bisa sanso NDC4 NPP4 CPP4 ahemfo doctors nurses obibia bijna enne ya mawode so kase yakopon hyi obia bichem mpanifo miso for sapon no officer kwame Mr. Second despite that kind of company Mr. Brachampon Kempon Koniba Kenya Japan asim for su MP Onyankopon sha Ballon one Onyamisha me am boss she said me check the for quarter everybody Onyankopon sha Ghana for nyina any a software yiska abua ade ba ye bo mampanyini se abako atia o hawe nyina no we 2 cities 1 city we billions Onyankopon sha homa Yakopon sha Ghana fo nyina obi oda o pompe ma se o man mfia so ndwe nkuta no Yakopon sha obi bia me am sofo Stephen Adum Chebia the prophet of God Believers Worship Center second chance believers menina Onyankopon sha obi a entu obi anko na yana na wote kokoso otumfo asante hene krowura Onyankopon tu nko na o ma nyini che o mo ho ban na koso te achi na koso bu nsama ya bompa ya mai na ya die wentim fi wiase nko ne hu sampa onyame do be kan be wo hye be gira tine ya mawoda Yakopon hye obi bia koso aso skabitu Wizi Empire TV ene Kojon Cancer TV mi am channel tuni nyina media mesre Yakopon hye obi bia me ade mamu adwuma me nawofo badwumafo ni colleagues kokumanu ajeko akobato vanveka jondimalo patapa funny face calibos everybody Yakopon hye obi bia any great man's international school masku fon kura nyina badwumafo workers Yakopon hye obi bia wona twi school cars obi bia Yakopon hye obi bia no obi bia sebi Wota bompe mame we be mame da do tumfo do kasempa kire me Onyankopon ntu obi ankonem ene ya mawoda bi shira man Ghana no ma shira me fans no ma shira madofo no ma shira mamuni nyina Yakopon hye obi a bisa sanso bantema
Yakupon shemu obi bia everybody balon one Yakupon shemu bia madam was ene mauda 15th April 1987. God bless you and bless you and bless you. Believers all the way, your tongue is up. If you know God, we need you know. Yami ebeti omangana. Ni bia so you see na. God bless you. God bless you. Bye.